Assalamu alaikum, manama Ahmed Ali Bombo manawe de mruwatsohe ya wamando waboze salamu arjodo zirabanu ata wakati wando wajonji ambavi. Wa alaikum salam manama Ahmed Ali wasayan tsushindo warambuara hama naze isimu kasuhe ashabongani mononi habo woi defileo sinau trene haku manatsu monjia badala ya helera na kana hansuka mjonjia shatska na msafara tsu monjia. Salim Hassani, salamu alaikum. Waname kao njashidana waona aboti msalimuni sha makatini o begembabi. Tsono mbaba kafeno li harmali foto tsishiditsi mrambua, salamu alaikum. Ngabo wanrikao nsushidana waona direct. Salamu alaikum wanama mtukufu, barakesedi mzee na hubushuria ikengo bitso vakansi njema na mashuli mema inshallah. Alihamada, salamu alaikum. Hamada Zainu, salamu alaikum wanama mtukufu rangwiho maore. Tsolinda mbabi wanduwa njemba minti shati na homo manatsi homo njia. Ngabo wanama ntsoshida na waona zeisimu wa John Swami shamu msalimuni ngamdengoneze salamu zaani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. كوزي wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo na sawanje tamkeinu anu wajundwa bonze mwe Komor wakomorika o siunji abantu haina wakati walio halmwema goba yaheze prison rangoma siwani honda bonze riombe yao mlimlena afia Mwenyezi Mungu watoya bo haraka rangu mzee wa hatu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi emananyasi Dr. Salami emananyasi Muhammad Mwana mzee wa hatu Bobosha nano wanduka wafungwa halmaze prison zonti pia riombe yao mlimlena afia na mroho ya bo haraka wajao walio haruma ya mabehewa ya kizihiro na nguho ndani hata bonze si uhale manza haina manadamu ikaunge haruma taabu Mwenyezi Mungu amoyo wanzao wanraume walo haruma nziazo tsahanduashe walona nziazo anzaji haruma nsinwara ngariye wajone zenjema bakarnajo hambazindwa jina wanadamu ikao wonsi pia ngwa haruma nzia za utsahamaisha rangwenda haruma msomo sirilo haruma zensimbali na bali rajonzeme shaba sauhe Mwenyezi Mungu narijani le khairi aribushurie za horizon pia inshallah taala. Wakomorika o doma jailia mundunge makatian anu wajohunda bahati wandungu baada banu ngamu msalimuni ni mtoseni hezento sa za kikawa aidan mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ezaandaninga mtsauswamaha maana kwa leo nitsikana hazi zinji swafi tikatsiro hata tsaleva ndona kaurejei haila lera na kanakaza njeni njevanu no wakati kaondo ninjao yinu wengabo kikawaida ikiadabu yo wajibu ni msahini swamaha ni mwabienu ka riswamihilane baizo manada manzao tilizomgwa nzao undu wakati na kaushinda ndejei ka wajibu ni tene nifanye mesaji kaondo na hansi njeni tueleho zakadabili ni mwabienu ka ya ngasi harma wafati kao Manama Abdallah Abdu Hassani hazone saban au kayarifiwa ni mwanashe watu shimeji watu ya rilole ya hongomensi ni nsujin kao Abdallah Zibrivanu wamba Muhammad Abdul Wahidi ikao waharilola mwana mshahatu Abdallah hajuhulwani Mravila Saidu tijuhulwani Athmana Saidu ihondo mahale mwana uo ikaondo ya lola ya rilola mwana mshahatu mwao na rataletanga yabo haina wakati yemaiti joka isaini kwa ifami hunu ulaya au kahafa hondani ngamjoze procedure yabola dimangarjo hosa riswalie gejoka wajibu ridiru mjuzeni haina mdulo harumwa ensinuma hususu harumumji wa pari rijerende raombe maghfira maiti ya hatu Mwenyezi Mungu amlaze wema na ijana kabisa kana mahamongo miraru na milijau wenge yabo tsokanzari mjuzeni ile tanga bengeri lo anonse shayo waja umengo ni mwa katika onga monao zensuzinu pia eheli kaundorlio shaho lihonde zijirio ikao waja izo zirende hatanga uhatu juu haukaya wanadamu wenji wakauone manadamu ikao ndo yani kwa Afrika leo ya endese
benge kabajaparoni kwa yakahinru shaleo hotangani hufundu ebenge kandongo hamanda zinuzija wanazija na hamanda asika leo inunga si harma watani ya wahambezi tuhendabo nsiju yo wajibu ritilale rende haraka rirenge wakati raha yejaka ihumu manamba yo vuru araili na maji rionese rinjobe ya niri juze zijirio nezanongwe kaundo Afrika iparkureo makatianu bal hata siwa Komori yeshile kaundo shirihundao oharmaze nongozi biritsi wao oharme Afrika yodemane kao tijamanu tibala madambili muhimu emada ya handani dezendongo zijirio oharuma ya Afrika harme CDAO kaunga mjuwao kaya usiku wa leo yini doa kaulinda usiku wa mwisho oharumaye embargo ne terror ya tilwa ne CDAO kaya ngwajoka unjia wa reme Niger ekao siku wa leo viri yabonga lindao komplozindwa jina zijofanyiwa na wanu makomplisi wahe Mfaransa sha ikawajibu rijebanu rionese yeze fikra za Azali yeze nongwe kaondo za pangiwane Mfaransa yese dea shinu ndini bawandu wenji wa Komori ngwa ishiao lazima ngabo wastarabu wenji ngwa elewao yeze mission za SDAO wanuandu wa kansi ya ndongo indini yebanu zanongwe kawe Mfaransa hazikurubi ya harmwe Niger okabanu ngabo Nigeria ngabo Niger yeze nongwe kawo Mfaransa hakika hazitatani ya harumera isiwo ikao do ya tolwa no wanazijana majeshi kao do arenga benge ngabo watswana zijana bodo ngwa hibenze shando andikao warenge wakati unu ngwanzo ndese Niger ye wana andu hindini akabo ye mru hindini ye Mfaransa hakikange na faida ndini harumale bavulinu bale harumensi ya Niger izono we kaunga bido wa Komori pia rijuzane nruditse na nionese yo wandu wa himilie France Afrique wazema koho ikao leo yinu warenge Afrika ngwa ende sao ngwa ihuzao hafaida za hao awano andu hindini awala harumansi hindini ngamjovumbaze isimu za hao banu wautsi wandu wenji wandu ikao ndo wabaki harumere zo France Afrique ikao leo yinu ye Panafrika ngwa onzo ya wane no wandu wanu ili ya derasine ye sistemu ikao ndo ya kansan Afrika inumaha ikao habahati mbii bati njema iwo imrikao ndo ya rengensi atuha otaji rangwe mahailata leo nke hitwa mengoni mwandu ikao ndo ya kansan mwe sistem ya France Afrique rezo ikao leo yinu ye banake misebano wadunga yabo wajuha hao nsipia wamba o mshinzu saulala ngebiduyo rihunue lekuju riwale beuza nyumenizi johe arme Afrika ebenge yabo ngyo wajibu mjue yanjwe kaondo ya kansi politique économique o harmaze nongozi jirio harmaze nongo mzishi yao zinu ikao ngabwe G5 ye G5 izonsi mahususu sanu ikao wandu wao wandu wa kansi na wana nele bavula hao ne terrorism ikao ngeremao o harmaze nsi hizo ikao ngamjoke Niger waongo mengoni mwandu wawe kaongo wanao ne terrorism leo enwe Mfaransa ngwene sokaya ye mengoni mwandu wahundana na esheki ya latsa wanadamu wenji uharmale bara hilo hasibabu ndo wana ne terrorism ekweli haundabu gari jozi juwabana almuradi si jansansa uwe rielezane wakomori watisodo ishi ya makalma ya tembezi wao Azali hende haja hambatse hende hula kajamba ganzori juwe esha tsongeza hindini eza zidi hindini ye wano andu hindini sheka ushakansi shende suwa ne Mfaransa ili warenge maadini ya Afrika wamnike hasibabu deze faida za hauzaziri za ezi ye wanu oandu ikao duwa kansilo walo hasara harumazano gozino andu hindini zonti pia ngamjosana nizibirilie mjuwe letaro amola kalansi za Afrika mjuwe zanongwe kaundo zipangwao zijezi jiri zuanisiwa wana wa Afrika ne Afrika mjuwe zetabikao ye Nigele wekao yinumengoni mweze nsi mfukarenku za he dunia ikao lewe inungwao ne dodo de lulu de shendu shahimisa ze centro nucleaire lewe yinu ambao ndo uranium ikao lewe yinu wao mengoni mwandu ikao ngwatambi hao haruma usikini hunduniani sababu indi ni leo wandu wajuha ilos aleka unga mjoli jua haruma mkonsi wangu yemada yabidi kati shilitsi timizio hawakatu sojo kamle gamjonjia haruma hadisi na nzoni bitseban ikao yotsi message shaizo fikra na jani zirenda ziban mina nama wailikao wahana emission za hao ze emission hizo samahan ze emission za hao hizo izomengoni mweze emission kao wa Komor wone curiosite hanza wanjie waishie
na dezetambu ziremao wa Comores ranguhunu Ulaya uhondo masiwani mwishiao makatibo ja emission zandola wandurenga mrongo voja ndongo za hadisi za ajiri za wana wa violewa za wana wa Ulaya za ndongo zinjizibiti wao nema na nyasi tuiram na manama wamba DJ Sai kao haya harumao mji walio wandu wao hana emission kao zoubasa wa fikra za wanrutsa hawajue zenongozi jiri ya actualite haruma zenongoza wandu wa Comores leo inuti jeni sahena mnayoonesa uharuma zenongo izopia tampaka leo aibidi rifanyeje ezenongo zilanga ziritolo marunda yebidi runda ndongo zindwa jinari bire ye hakika Mwenyezi Mungu haruma zenongo sonsi pia wanao holi hondi zorao na harumasi wandu wa daula hakata mpaka leo na zinu pia ngazinjao haruma system ya hemana mkomorino tambif au kaza no kasatso kansisia sabai shanga mjokale oyinu dola zinji kazi tubariki mahususu de majeune harmensi yinu yabongabo sababu wanawe njingwa huzi wao noa wazaya handola zilo force yabongabo sababu problemu zinjinga zirijiri yao harmoa rizaya haumavuwa mastay hatabu zijirio walangwa deturno mapesa ula problem za mapapie zenongo izopie system ya hemana mkomori poluea heni mbabano alio ebengeti jale wenu nirengele swala ilo bangu nilitebaoni rilitsabuse ilirihunde fikra richitoka jeheli batusi wandu wa heda ula hakira kaban raka halmwe mabango ya hezembana zinu makoriona raka ukaha winji rijarende hata makati nusu ya hatu litoa proposition ukana rishange strategie na rishange namna ya dira beka endongonda yinu ngari jore tarde bomb ngwabo watsushindorelewa ebengeti jatse na haruma zinu za tusi wa Comores rihunde nzia risangilane kanga mjokanu suya hatu ribwa machama riwaneneza nongo zaho wana wa viole wao no kazi tsitso shinda za zenongo hizo yabo ngaonesao kaya mhono mzima kore records gabido sonsi pia rikebazina kwezi wa Comores sika explicit mbabi harumaze madambili na nzonzeleze shatika kusudi ilo wa Comores washinde waelewe zaidi ihona nzoniji wa Comores watukufu gasi haruma msiba mziro haukaya ya Afrika karijao mbea riwasilishiwa haruma daraja hamanda inikao mrungwe ile wahenulo na ankli ya hoa kate dunia endo yinu ukangabo taratibu za nyumeni za pangwa dingoni zijezi tulumwe Afrika nizo kaziti hule ngarizionao yotsi furaha ho kaya leo yinu sizi njingwa basau hao haruma mendeleo ya hao ya ankiba na nusu wendao hata uhaho mwezini na watu aliliyawe namne duna ama ulijoko kaya noana hao iliwa nshindro yambale wo yinu Afrika rijaharima wakati kao ngareje hiyo dingoni haukezi jirio yo kabatishwa yo hamba dernier recours zanogori fanyo banu nande za habari za heza ngomzio nao zahe yemajeshi wafu kwa oze yezi holiho wafu kwa oze yezi holiho ndehele Afrika ya wasilishiwa na wanu andrikao ngwaone mfaransa iliwa netwaye Afrika batike hindu yabo ekaro no zanongo zinunga zijirio certes ngabo urohushi ramba rila hule ngarendo hule shahakika leo yinu si wana wahe Afrika zinside zenongo radio parojibiwa zijiri harmwe Afrika tindo kale jeishi lidorenga lefokaze yezi lanzalende sezensi haukaya uharumaze resolution pia za toolwa na kabati mbaba hanu mriajo paroto wa wasu ya okaya wabiri jeishi harengezi hamvu washindibwa jindongo tsanzila zenda usion sheka kabati namna ya taratibu zindwa jina ikawandu wasuli halma bahanu hamada banu yabo kabati shua ngiolasha kafihi emarahia nezemadini zibiriliwa zichulankode ni wanadamu walezi wajo ushinda waone namna ya taratibu ya ushinda wanduende usoni mimi harumaza ngozi jiro zinu pia ngamina reserve ngamine furaha yokaya ngamjoji wa maudwe kazali hashindiha hunruwana damu waivankli generation ya mamiliteri hauwandu wajoshinda wa mtoari mwe pouvoir bila wa Komori wa tife na yongar jwa okaya yoyoka haushashi shangaro nawe heli zijirio harmwe Afrika leo ikao ya marangi yangu asutene wao ni majeishi ili wasane wa recupere ze meuble kaudo za bakana Afrika zitito sabonsi haukayesha kaya shisanga shirengwao shala dimandua sauver ze meuble ani ya marangi ya wasitondata wa dola la monzi anuwe fama binda yebenge yao ikarwa suli haruma daraja hamanda inu gamanzo ni habili ya peuple ya Comores ni wambio kana mkemakini
ye mashisho ya dobu haishiandro ye matso ya kazihe makati yanu ze mashuhuli serte izo za tusonsi shangali mwambionukaya ye raisi atende ya Union Africaine wakati unu hasa harenge veraji ya domba ngwendo nabo garjo mwambiokaya amrinde ya Mungu haukaya heni zijo ujiri yorisala ye raisi ya renge Union Africaine Azali Assoumani raisi wahe Comores ye makati yanu harenge veraje nziro harmwe Afrika ngwendo katutsa hakauhe yaone ulodi ngoni ujo katutsa hajusema atu yaone shilo hajushipu hao katutsa hanyamize yao na atijopu hamvube katutsa haonenda wati johua shaha kazana haukaya harenge ndongozo kaya zenongozahe zo faida nafsia shaka japarona faida yaho wenji ewenge sisiri jaba nurizambi haukeza tunale zindazini rengoa Komori mazahidi wasane wajuhe waelewe taratibu yahe mwana Afrika leo humalaka za shetwa indao haukanga mwonawe zijirio rango haruma yegine Conakry rangu Mali ranguza nongo maona zabirabo pia haruma zensikao wasa warenge ye verajenje mangwendao ili wahifadhe shabaki ne maranya watife Komori ngaredao haruma 2024 ngarelezi wao mvu na utilwa haruma mpampwa na huelezi wa mapicha ikaonga mjuwao ranguba la tabanu koza paro rendia lanzari mwambienu kaya mwana Mkomori lewo yinu sana uke haruma lebe yale jema uono bahano andruwa kazawendao msane mkeho tengweni rikeho beyaniri wane ne France Afrique ya Afrika iserendo abesheobo wa Komori ngerengwao mali na haina madini ya hayo ranguma hayo waza karna ushinda honda haukaya ya Mfaransa hansi system uharuma ya Afrika ya makungumanyomi ya onao yanu ya liyo hata mpaka leo ranguini ambao Union Africaine rangu ye sede yao ikaonga mjuwao kaizonsi 15 henda 16 za hansi wa yao haurengwa mali na urengwa hene hindushiliyo harumazensi hizo bila wo wakaansi wamba ukaya ye maana ya hesede yao inundo ngonzima bahi inundo wana nuba saufu wahe mendeleo ya nkiba uharumazensi hizo na hilo litungiha ranguo mwezi wame 1975 uondo wakati woma hae Komori ya renge independence atampaka leo yini gama nzomriana mbiye ulo na ankli uono hule ye kungumanyo hamanda hilo la sanganya nsikume na nsanu henda nsikume na ndadaru lamba ukaya wa muhimu wa halo domkonsi yabo ili wabasa wea nkiba ya hele bavu yani ya hezensi hizo hahuendela usoni warudi wabili yene amani tena ya hele bavu ukanga mjwa ukaya harumansi zinji za kansi o harumazensi za panga SDAO basi ngabonsi zinji yabo ikawe ya terorismu irenge dara yonde mane kao baada wamba ukangwa o yabo he ankiba ya hao ya hele bavuilo pia zensi hizo shangwa o yabo wajau haubirilie amani ya hele bavu anindo usisa suluhu ya hele bavu wakomori kwezi watukufu mnidungao kabatsi mruti mjenu kaya 75 abatanga boratsuzana ensihu le 28 mai 1975 wandu wakauhansi le kungumanyo la hesede yao ikao lipangwa uharuma ensi ya Nigeria wamba ukaya umuhimu wa hele kungumanyo la hezensi 15 ukwatanga bonsinzima aroha shati liwaza hujansi 16 do wana neze tahabu ani ndo mbasawa wa ankiba wa mendelo wa hezensi zinu shawa jautsena wabirilie amani harumale bavulini yeilo tsindele bavulilona kodo zinji eilo tsindele bavurango nsuraju hata na leo tsingo shokanga bo terrorism aizo tsideze ntsika omengoni mwezensi maskini zahe Afrika ikaonga zivumbulao leo yinu na wezo dezensi zilona mali zilona namna hindushore ngandruende usoni dezensi hizo yabo mdungo leo kaya le kungumanyo la hansi wala hezensi 15 wenda nsi 16 la panga ye communauté économique de l'Afrique de l'Ouest waoandika wa hansi wa yabo ili wasahilishize Europa nema Occidentaux nem Faransa ye maadini kao do yalo harme Afrique kao yaondo yabasa wawe dunia usiku leo hii ngarjo urenga ndongonzima mzelewe
Bwa Komori nga mtsingo hishandwe vumbwe nkodo ya Niger. Nga mtsingo hishandwe vumbwe CEDEAO. Mtsingo hishandwe vumbwe G5. Shangara nzori juwe baba naba harisari njia. Nga mwishi yao juzi ye mananyasi hajai ho Komori hambange harumwe Pan-Africain. Aninge harumwa wanuandua hema Pan-Africain. Gasine mananyasi metro larif. Uongezo wa maana harumwe system ya hema Pan-Africain. Ngemengoni mwahele kumgumanyo hilo. Uandua lo hunu wenji wakomoraba hawasa wanjia haruma aferiyo ngwa uona kemiseba. Yabokari na ujotsolunga jimbo. Ridunge ngoma zire mwao watsino juwe hakika hezenongwe kaundo zilio. Sineke mrwa juwe kangu SDA wana nrindi. Yebanu zenkodo zinu zire mao haruma mabara yayo. Yebanu mfaransa ngena ndongwendi. Certe si hamba uke mfaransa shendwa atsahao ngutsaho zilo haruma Afrika rojahum. Sha yezenongo za husiana ne mfaransa hakika haruma zenongo za husu Afrika. Ikao kweli lewenu amba waharaza urenga yezi ha kudeta. Nekamlungu shotobia hamanda hizo. Hajaheshi ya mruha Azali. Hasubuti hende hambangu remo. Ngeki nyume ne kudeta ya fanyiha Niger. Gamanzo wana wa Komoro. Mwishenyo nsipi ya mruajeleza labanu kaziti zodoba mwangu. Zinungizo zobuwa ukai dunia irendeha janza. Kabati nongo zilo hunu mruatozi soma mdala haba. Hatezi lo shumbani haho. Nozi sangizo mabangwe na rungo azihulao. Gamanzo mruana biye. Yenamna Azalia jojo henda bahan. Yende yambo kangu laani kudeta. Na yeye wa mduwa manduwa hahe ya kamjaharuma siyasare nge hiri. Shayezi hashifanya kudeta en 99. Gamanzo mruana biye mana Azali yanzo ya mbele okangu laani kudeta. Na banu kudeta nga mjoka ziha zinji. Kudeta timpaka da inuwarenge bunduki. Wahenda wapinduse raisi wakaansi wafanya mapinduzi. Ilatsinde kudeta ikovumbulwa ucheze formu za kudeta ziha zinji. Na mengoni mwizo dezavira Brazili. Mengoni mwizo dezondovira hunu na François Fillon. Haukaba nukwa hendu shambao kudeta institutionnel. Bahinga mjuao kaya ye kudeta Azali ya ifanya. Uhusiana neshari ya Shakomori. Ikawo waye hande habindusa. Yezani ya zahansu alume mahakama ya Komori. Nezahansi wanu wana bonge wakayabu. Na haina mbandongo pia kahanse mishinzi ya Komori. Baade kudeta ifanya 99. Ngamjoka ya Azali harudi haja. Hafanya kudeta ya bili. Yambao kudeta institutioneli. Nande ya kudeta heze institution. Neze constitution za Komori. Za husiane mahakama. Za heze nongo zahe mahakama ne mishinzi. Ya ubirilia. Rangu yezi. Rangu wandu wa jourengazezi. Rangu ze voti. Rangu haina mbandongo nsi pia kahanse mishinzi ya Komori. Hazikausa pia. Hazikausa en fevrier ya hahe. Ilizimwendelendo manale woyinu. Yenda mbakabadala yorenga mahamitsanu ya yezi. Ganzo mrare nuvele. Yardia fanya mahamitsanu. Halafule wa inardi ngubinduso. Harda fanya sharia shasaya. Shoke gouverneur. Ujovote wa harumale siwa. La hera isi kaondo wende seyonsi. Yekera isinge na mpeshima ngujoja urengezo wa mana. Hasibabu hindi haukaya. Ngupangwe manahe na izoti ndabori mwambiao ni oti mchezo. Fatihu ya jende gouverneur. Bahi 2028 Fatihungu jorenga entre 2028-2029 Azalingu jojiretire Fatihu ya renge ya jende ese hata endesese voti waye ngujenda kandida. Yabo amtwanzano nesemba bintinti yokaya. Yazalu jorfanya kudeta militaire. Urifanye kudeta institutionnel. Ujauridi sena urifanye kudeta ukata banulize maliza hatu. Banumtidwazo kabwaka ikawo yabo shahe anti-corruption. Azali hashiusu. Ilihili, ilia profite zemaliza hiyonsi kao ngujoja uzirenga hanafasi. Nande mrikiludu yaka uliwa 8,000 euro. Yenda yatsu double shaya triple. Yarengo hatafanya kwa triple. Yarengo 34,000 euro. Wanu hata ze kudeta ze formu za kudeta pia. Azali hazibiri. Azali ngufanya kudeta yowa na wakomori. Haujirezo no kakatsu jwazi jiromonsi juu. Azali ngufanya kudeta haurengaze maliza heda ula. Ye pashia no zitaharma banki yene fami yahe na babala ila itsinde ulo yabo. Azali ngufanya kudete majumba ya sirikali pia. Ya kaya we mashirika. Yonsi pia ya kilomro. Hamaliza rengwa za kahanza ranguze banki. Rangwe trezor publiki. Zenongo zila pia nga joja uzirengo kazi la forumu za kudeta. Zenongo izo azali le onde joka helahi marume dunia. Wanduwado mtseshea. Wakazaze darubini wao nao.
ya dambo kanangu zingure mo kudeta fanywa Niger neze kudeta zifanywa na Afriki zaho wana waleo wanzo wa redresse Afrika wa parisemba biyabaki ikengu subutie mebani ya biondu nongo hamalizo na ende mwenye kudeta haina formu ya kudeta pia Azali hefanya Komori. Azali haka komplisi ya hemara isi waka hulu wa Komori haukeka Bob Denaraka yao wanawahu wa Bob Denari wa Azali yekanga bomara isi waka ufanywa komploza hulu haya ya Azali haka buharaka uhaka rangu asili rangu ya soma ya haja ye plasi ya haka komanda haja koloneli mruhamandu woka jahanana mna ya zitsolo baliha harumandongo zendo za usera isinti juu yoke jajo kirike yeye kati informe na boze kudeta hizo zikafanywa Mfaransa na Azali de mana muwahe Mfaransa ya weke Mfaransa sangube ho Bob Denar ya jewa medabdala hauya jara mversa aliswali hauya jara ngejwara mbeburubwa hauheni mru yakafanywa utaki Abdul Karim kejajo kirike mrikao haka ofisier mengoni mwema ofisier mahuwa hionsi ya agenda atarengale jeshi la Komori ya koliruma ikeze nongo izoka janongoni wazo ya jua yoke jajo kiri yode mane kao makati sisi ngari mteshe yao yikaha jangura mbyoba nukaze nongo zahe zemali ya rumi yao zahemi safara Afrika katsu jua yoke jajo kiri na haka vice president wa Union Africaine yawe kama kisalika jakaya wende abida mrenge plasi yehucho jojo kawa bilimwera isi ikeze nongwera isafanyo kutsujua yabo ranzari mwambienu ka ya Azali katina nongo zorambia uhalumaze nongo za usana neza nongo zifanishihole wana Afrika ikao sika na uzi para kudeta nono ngari parao revolution ya ho wana wa Komori ikawo le woyinu ngwa juhao wa wane ili wasoveze meble Afrika chitsonda mrama abahanga mjoma lisizani baba na abando ninji yao zanongo na mzoni mwambieni wa Komori do utendeli mwambieni ye makomplisi mahuwa Mfaransa wanuandua himilia réseaux ya France Afrique ikao zentsina ne hizo hauzansi mfukare kao ngizona wandu wanane ikao waondo wandrika wa himili ya Mfaransa ngebido wa Komori ne dunia wado wajua waondo wandrika olewo yinu mapuchisti raison kuu ya Mfaransa harumai Afrika watsoho na haya watsoho na zivalo watsoho irumbishaho wana wa Afrika rango wenda wefa harmaze bahari za Mediterani rango wafao harmaze bahari za Maore rango wa dhulumi wao wafao Misiruni rango wala harmwe Afrika njeu uje Afrika nzidu wanada munjoka wavumbaba numadhoamana leo yinu waondo wandrika ongo makomplisi wa huu wahe Afrika ende swamrama ne Mfaransa ne maoksidanto wahandani Assoumani Azali raisi Mkomori raisi wa Union Africaine ikao rangwesa ya renga Union Africaine ngamonao kashilati hirishaka ubewa wazari ye raisi kaondo ya sede ya buli Azali ya rengeba rutinu ya mize wolala dhima zenongo zinu hanongonewa zenongo zanzozi jespanishwe Afrika vahe hajono mwangu hajono kayetsi mruo jatene logo hamada zinu yende ya renguwana wa Afrika nezenti za Afrika zitulwa halumankodo hasibabu ndaye yekaka tushindo birilale baralahi nensi ya hahe kati wonjia haruma johamada yinu Azalia halale dingo harenge harwaya shamguna nzeke nsinde vera jadomba ha weekend yo bangani mwambionukaya o harumaze nongo zasa za pangwa zendao ngabo tende babo bahewa handani harumo wandu wahezerezo za France Afrique ikawo lewo yinu demnashono nde wamandu wanzo atsinze hapande mbili yehomba Azali Assoumani raisi wa Union Africaine mleo raisi wa dawla ya Komori kao hamaskitifu si wana wa Komori lobo nzere shawandu wa bonze wahusanane Afrika wazivumbu wao ngaritabi hozero hata ngaranzora mbukaya ulaka javotiwa na siwambia shola mri ya hibande maana aloba la fanyo hizo yewabili Musafaki ikawo inde presida wa commission wa Union Africaine ngata mjosbutina boka Azali hamba inde presida shawo yena dhamana nku ya urenza mvu rahana Azali Musafaki hiwo yimchadi woinde presida wa commission woinde mrondeso ane Mfaransa mzijuwao ka haina sabotage sifanyi hawa arumu Afrika dena Azali ngoma complice monokaba rwavoti yabo 2019 haja yabo hatenda jamba ngusiso suluhu ngutsaho opposition no andwalo neyezi wakensi wa hadisi wahundenzi ya wabire
zenongo izo pia hakansa bamba mnyanyata wabe ha commission awo yabo ijambo kake jakubalize voti za Azali na mono mwiso Azalaba hayende ya jatendale kungumanyo hilo yalo shemfu wao nsipia yabo yode mana rudingwa nzarambe opposition kaya na mdowo naze ndongo mtitodo ishia baba mezamba ozozo jobira na upepo shemzo mrao nao ekatindeze science fiction nganzo mkomorile o yashinde ya buwe matso ya basauwe ya juwe hanzo yende ya onohe komoribe hao ya juwe male dunie kaundo eraumbi leo hauke dunie kanti hambahindu izo Macron hazamba wayo kaya ye Faransa ke jakanti harmwe Afrika ikenge ndo yafanye ze problemu zilo harmwe Afrika pia ye Faransa ngiona ndongo ikaongizo za ubwazimane Afrika nando uwana no ulanganeze tabu sijiroleo do usanambe soana wa Afrika ohunde maisha watijoka harma tabu nezo nrabo shahambe Faransa ngaonaze entereza hao wazita hao izo kajaruma mndu izo Macron hazamba sidungu harme diskuru ya kauyamba ebenge Tanzania mwambie nuke wabilia hamba musafaki waondo andwa herezo France Afrique ye wararu ye hamba Alassane Ouattara nga mjua wendera isim Côte d'Ivoire nga monao zembana wananyasi wahema panafricain wa Côte d'Ivoire wakozifanya banu yeko andwa wajabanu wenda atamolo hoteli wonjeni babanu walio vanusi wa Comores sindevlo mafeblo harmemba na hema panafricain na muone ni wa Comores ni uona Cameroon, Côte d'Ivoire, wandwa pia Ghana, haina dhama na jabanu wandwa pia wadunga hata wahulu hata magardu kor, hata mononyumeni banungabo ministri ya remo hata rushinuku, haka uro hadamu, harumamba sati hao. Sisi lo andrika o singa sina faiblesse, haukayaze nongo randisizi wazo, ritualisizi wazo haufenya, donkuri huwa haufenya, wandwa kana mvuhale Komori wawe sapia, abari toba kiwandu otora mahiyo, na unjomi jinira nzari sasa nyo waze shakabatsi shababi bano aba haukangari onawe zundawe opposition wandu wakanezi wa wafunga wa warende rushitso hindu waka wamenase wadu andulo warende hawanzani wa wani kanwe mihono mrisilamu kajambaye ni kwa salama TV shezi jiriyoru onao uharumwema opoza wa Komori ze Kiki ze Muhammad Husseini ze wala kaya procureur Mohamed Abdou wanrao piango harma masalale wadwazo kalandwa warendambi wa wadhulumwe maesha wanahauno awazaya tanga wandu wafiwano awazaya na wafiwani wana na wafiwani fami na wanjala pitalata warende hazire wata leo wandu wao pia leo opposition ko hamabala silandongwe kauzoto jodiwa zihajao tonku wasawadiwaza ebengonde mana lanzoro do mshelezizana yewane yehamba Mahamad Debi wendera isi mchadi woiba henge mengoni mumono atalefote uvangoza kijeshi wando wandikawo do wandu wahimilie Mfaransa ili wasankade Afrika haruma womkonsi wahao nezemali zahe Afrika nezemali ni zahe Afrika lizido asule Mfaransa hafaida nafsi ya zahao ye waralaru yo parwa Patrice Talon wende presida mbene woiba henge harume system yahe France Afrique wandu wahe réseaux yahe system uranzori waneniyo si wanrikaundo rajaleo riwone namna yotuwaze nongozini ye wafukare ye upara Umaro Sissoko wende presida mgine Bissau manabano ngabo Guinée Conakry wala jean wala mumona wola yarengale oyende sao shangabo woyi mgine Bissau woyimengo ni mwandu wa herezo France Afrique bahewa nane yehamba for Nyasingbe ango jose isimu za Afrika wede president Togo wandu wanuo wanane wando wanrikao wahimilie rezo France Afrique ili warengeze maadini zilio harumwe Afrika pia wanike Mfaransa hasibabu deze komplisi za hao yabwe mrikao nge washenda yabo nendo mdiwaza de president Senegal Macky Sall ikao Macky Sall na Azali na Mustafa Kihi wanuma komplisi wa huu yenge na Alassane Ouattara zinde zichwa za rwaya wanundo warwa shehindu endao yabwe kabando kawakume doira isim Niger kaole woyinu hele habindusiwa hasibabu de zonongo ya kauzifanya yerengaze madini zahe Niger
yewanika wa Faransa ni Europa wene amesheha harumaze ze centro nucleaire wende la usoni harumaze nongoza kanga mjua ukaya ye maadini ya Lionige ya tsongeza lewo inule balahea habo ba juha revolution ya hele jeishi nusu ya halo watsohele we system ya bali warangu juzi hata leo wawanawo ili wafakuwe yezi wadungeze nsizindwa jina abondo bahame Mfaransa ya kaujuha juseshe hitwa haukaya ye base militaire iliyo yiho yo ikansi yabo handongo mbili keja kansi haubirilia haukayanga manzoni mwambieni mjue tarehe ya Nije wanungo na uranium iyo de matieri kawo yo muhimu mengoni mweza nongwe kaunga zendese dunia mbio leo haukaizo ngazirumishi hao haruma ze centro nucleaire izo wajau izo de zenongo zendesao mwenje leo yinu harumwe dunia ye system ya bili ya kansi harumwe Niger ye Niger yinu inurede ha point strategique ya hem Faransa ne Europa wa ubitsale gaz ila wa harumwa lebavu hamade heli mweshio kanyumeni banu wakawaja wandu Komori wakahuja wahadisiona ye daula ya Komori hasibabu de mipaka ya hatu ne Tanzani haukayangwa joka harumweka na lido Mozambiki ila point strategique nabo le gashi la hatu ne gazi litishi hata liwasila harumwe miano hiyo ebenge hajahunu ya jehadi siliwa kilwa mipaka ya jojo hamboke nishanjahu le shosha hula vahem Faransa ngena point mbili de uranium iliyo haruma ye Niger ikao ishode shenri kangu jiprocurera ere Europa heze nongo zao pia hunu rango mwenje rangu zenongo haruma ze centro nucleaire zenongo zao pia ngo azifanywe zenongo hizo ya bilindo kaya iyonde yarende point strategique ya ubitsa heni nongo nsi pia haukanga we facilite ne zenongo pia za ushinda e gazi ilo haruma lebavu ilo pia ishinde wasili haruma Europa ne Ulaya hende hansi ye bazi yahe yabo ikawo harumia namna ya metafori ya honesokali balango ubala haubirilia ye problemika ondo ilo Niger na de zenongo za husiana no wana ne terrorism haukanga bonsinsanu njoka umwambiani banu zahe Afrika ikawo zo de zensi ambao ye G5 ya Afrika izo de zensi ikawo ye terrorism irenge mvu donc wandu wawa jitsanganya na abole wo yinu ngetsambali yao haukaya yesede yao ngetsambali yao ye Union Africaine ngejo tsambalia yabwe G5 ngetsambali yao sharanzoni mweleze nukaya ye kabatsima na adamu tabiho inamna mru yao nawo kaya si hamade Niger ilone maadini yayo kao yaongende lwaombiane dunia pia yamba yonde ensi mengoni mweze ensi za masikini za he dunia ngiyo dingoni ndondo atarjomba ngiyo dingoni mwe Komoro hari mweze ensi masikini za he dunia yensi hiyo yonde ensi kawe Faransa ngware ngawe ye maadini yayo wo unishebula inu pia bahini Niger bohenda bado ani wokaba na mwenje ngabo miji wo harumwe Niger bwatsomenje wofanya hakupiri ya kuraiho na abo wao ndo wali mantewe Faransa nezensi zinu pia yabo mduna shindelewa ungadui ulone Mfaransa harumwe system yinu basi yehende hamba ukahanjanije ili yawane ne terrorisme kaungyo haruma lebavika o ngabo ntsinsanu ikao zensi hizo zonde zensi ziremao hakune terrorisme yensi ya handani ngabo Mauritani yensi ya bili ngabo Chadi yensi ya raru ngabo Mali yensi yane ngabo ya Niger iyo yensi ya tsanu ngabo Burkina Faso zensi zozo nsanu ngaziwa nao ne terrorisme ilo haruma lebavu ilo shari jari hundukaya eza jaza jiri hindi o haruma zanongo Mfaransa Tanzania banukaya yabe he ultimatum yenda apange SDAO zensi 15 za SDAO kaunga bonsindaru za sazajivura o harumwe system ibalu waolewo yinu nele kungumanyo ilo lahe le bara la Afrika ilo mitijudu amba soyinda hubi na dahubi shan sinaushida ni doambe shikomori hali wa manansu shindana jua hedi mrambo west au est shikomori mi na mniswami ni mkomori shan sinaushida neleze hali shamanzoni mwambienuka ya Mfaransa ende hapa anga SDAO wafanya system yokaya yekaya Niger kwa jare jaidi ngoni nena mna wanzo warenge yensi yo waendese ye raisi wa hawe ya liberewa wo yakara isi ili yarejeye heli yakaya basi SDAO ambagwa jobe hazensi hizo rangu Nigeria rangu Cote d'Ivoire rangu mwishi atama kisalambari dotoka Komori kwa jahe armo mkonsi omeshele
makisali hambari ngujobe hale jeshi la Senegali wao pia shaba juhansi ndaru ikao ngwa ukinyumenezeno ngo hizo mdunguze video waonesa ukaheni wakati zensi za pange sejao zensi kume na ndaru wabaki wajohamba ngwendao haurambe nsi kume na mbili wajohamba ngwendao wafanye force militaire uharumwensi ya Niger ili watowe madhamana wanji yabo leo bahi yensi ya Mali mwishi ya Wamba yensi ya Guinea Conakry mwishi ya waonesa ukangwa jojiralie wahime bao par force wawane ili waziye zanongo izozi tijiri hankodo ijorema yensi ya Niger shamtsiri wazoka ya ngasinansiba yekao wambangwa jonjia ikao wawamba bao kangwa jonjia uharuma ekabwa dojiri baya la mvu ngwa jonjia wao kwa nojo katengwe mbidi waonesa ukaya kwa jajibiwa neze sanctions za rengwa nese dea wekao ngwanzole wo yinu wareme hamvu waonesa ukangwa kinyume no kabwende bwa polo jeishi lendela afanye nkodo sha waoneso kwa jaji wonesa ani hamada wanu hamamali na Burkina Faso wao warongo wa volontaire maukangwa be hao jeishi wende wa waneka itokaya zensizila wende anza wanjie par la force watu wandu kaudu warenga ye Niger leo sha ngamjao kaya banu ye zensizahatu zinutsintsika wandu wazendesa wakaburangu hale wandu wakanamurwa wa hionzi wandu washashi wandu wakahendesa zensiza Afrika itsosido wajalewo walo na hamu ne Afrika yinu gamtsingojo na ndongo amande Komori nchenda hule na mwedema waze hakika Mwenyezi Mungu uharumwe mara isiwabira harumwe Komori gamjo waza senabo gamjo waza ye mara isikao kweli wakana hamu wakahanza wafanye mbando ngo harumwe Komori sho wandro wenjo wakaharumwe system ya France Afrique donc yabonsi hamada zinu lewe nubajawana gamtsingo uoneza shangaza makisali ha shangaya Assoumani Usman Sonko haukango loka Usman Sonko yekahendo enda ya njie yarenge yezi yabongondo yatsanganye hene raisi Burkina Faso yabongondo yatsanganye hene raisi Mali yodemana ramba ukaya wananyasi waloko Komori leo wanzo warenge Komori waendesi kwa sana wadunga bazi new generation yekamono raisi Mali yakaurongoa monoka wala watoto wa mahamungo miraruna mine yekamwendo anzamone raisi Burkina Faso ngamonoka ya wodamna moto bahe shamtitsone jirma ikamwendo anzamangalie ye raisi Guinea Conakry ikawa oba odaona kanzana boka warongowa waone soka ngwa dingoni mwe Niger kwa na kubali wafanye tendo shahuua haubabe hama militaire ngwa jo hima wa riposte yekamwendo ona le bagari la hemana damuola denge koliem le yekosto shawala watoto donc wabole wa inu Komori Azali katina plasi Alassane Ouattara Côte d'Ivoire katina plasi Makisali Senegali katina plasi owaze wala pia madinosaur wala wale bidike wenzao yodemane kaunga mhabiloa na wakomori wajusema atoa elewe wadunga waishie zifanyisha warme dunia waone zijiriwa harme Afrika leo watike tengwe mbidi haukam Faransa hasambi so jiplenye ngujelezo kana haringe harme Afrika na yende upeyeze pokase imana hende hungwano ne terorismu na hende mdula soma militari wenji harmaze mba nazimu garanzori jibureleze mfaransa ukaya rangwensu yanja harme Afrika yondo wakate terorismu yako jerenge mvu yemdu yenda asankade libindo boya kanzarengele gashilo lib yemdu yarulila Saddam Hussein yemdu kawo ne wenu Muammar Gaddafi yakanansi benga wakahumpara dictateur sheme shahaka nema libyen na madema onele obanga sinana nyasi wabiro harumwe libya taonja Faransa bana owana nyasi ongwa onawe libindi leo henu sikunga batsingo jira tanta beba yali jiri yo zero de manana kanzane lezokaya zinu ya jayanzo ya zifanye leo hauka harumwe ye G5 ya sanganya zensinsan ziwanao ne terorismu harumwe Afrika ngabonsinda ruzasa zare jeidingoni nande Mali nande ye Burkina Faso nande de Niger yabo babakisha nsimbili bahi yabo babakisha Mauritanie babakisha Chad yendo yarenge mvu wabo abahando de terrorisme yabo ye terrorisme ngendo yarenge mvu
ngendo ya haledara ne mfaransa zo ndabo kajaparo wana na terorismu ye mfaransa ye halimante terorismu harmale bavu izonongozi juli hani hao haukaya yenda tanja Togo inja harumansi za tsukaya haukaya yonde force ya hahe dokaya divize iliyare nyenro hasibabu hindi woyimru mhu wa fitina harumaranseni makatina bea ebengele woyini ni wandukao nga ni Komori na msane ribuheza ankli rijue rijuse matordone zijirio mjue shatongeze mfaransa yanjia harumale bavu yanjia harume Afrika yataho wanu madinozori wanurise no ilirike haruma problem de zenongo zinu zenongo za hunde Niger izonde zenongo zundo Cote d'Ivoire walone madini ya hao leo walone kakao walone jau izonde zenongo zijirio Guinea izonde zon haruma zentibanga mona wata Komoritsa sabaha ngarijoka utilo harume division hiyo hasibabu indini hasahare pere madini ya Komori yabu haina mwana mkomori leo na zusheshe hitwado jozi jiro harume Afrika na juseshe itwado joma kungumanyo yanu anu ya chedola na andrindi awano andrindi engwanzo endri ye mfaransa katina nongoto de madini ya ngamonao hasahare patrie pia ye ma européen ne ma France wa Niger wasa watilo harma avion zisa za suli France haukaye ye hasaha ile okange bido ya reme de bido ya reme hauke Niger wasamba kwa tsanza une mfaransa wasa wanjarma ambassade wasa wandiso bitsaze drapo wasa wajusa shehitwa wahimilia wanuarenga yeyezi iliwa jojo basa uhawende na mnendo aji utinongo nyangu kumramba ngene madini okandro yamba ngeme ngoni mweze ntima sikini za he dunia na ande mri atenelane Komori harma usikini Komori ya mshida yondongo nziro na ande mri kaungu nishiwe Faransa ne Europa yambo hao kabatsi mwenje makatata ngo kupe wao na bwesha tsongeze Faransa ne Europa ne dunia uni hao ne mabombi ne haini mbandongo ya armu nziwe fanyi hao zenongo zopianga zilao harma ye madini ya hai yondongo nziro anzo mwanadamu yelewe yekahaso kaneza hahe hundu mriala mahalatso jwala ndabi hajamdengemba bizaziunga hamdengemba bizangamali henda tajiria mansi balata ngudombire mwana ndushitso hindu no mrenda daba yambari balangu mbiridio ngumbirilo harma amani daibi harma katika onga joke base militaire ilo Niger yonde base nkuiko ana Afrika leo yinu na yoke jakansi yabo handongo zindwaji tsotsi dobirilia ye madini yawe wasuli Faransa no harma Europa yabo wana wako wa Afrika ngo na haki wa jusezi tso mnumbize ganzao rihime bazima riwane ne France Afrique ngebiduye makungumanyo yanu ze CDAO ze ndini commission paix sécuritaire ya Afrika wala pia walandu wandabo yerangu 1975 kungumanyo hamada linu la CDAO la pangishia yondo wakatira rengo huru wambangwa wanyaono basaufu wa he Afrika wambangwa wanyao neepe harme Afrika yerangu nsi hata na leoze balo sokandilo wilo yewandu kauno mbandongo nzima totsotunga gari yeboka wanata tsofanye biriti yebanule bavuilo pia lokali shindu basa uharu mansi 15 shande halila uyo haukendi haukalandu warumao ne mfaransa bengetkanza njeneleza ukaya Azali halo wenziro Azali kajaelewa ubahanika ondo ya behwao Azali hakubali mfaransa ngumrumio hasahare ngevera jalomba nezatu na sinda dazinu domwambia nukaya rimlauli ya rimlaha haukaya ngari aminio ukaya ikahe dofanya mzaharu mwa ferini tindoto kaya mali wamba tsende iho tindoto kaya Guinea hau tijinda wabi wamba tsende iho nono izoti dezenongo ezindwaji yezindwaji ngizonziani ngazijao na banu Tanzania bwana ama ma journaliste kaya makati trop d'information yo desinforme information haukaya ngabonongozi njika ngazibironai banuri kabanu kufanya voti za 2019 rijahar mavoti za madepite wafanywa referendum wafanywa chinongo ndini haina wakati wotokando adambo kaya kazina urewa wazilo atsende weni Afrika kwa tsindaye we Europa amba kwa tsumanza we Mfaransa katside naye na zilade kinyume ebenge Tanzania wakata ukanga mwishanduno amba kaya sishandwani paramba karibano Azali hazilano ni Européenne aratsende president samba nono izondapo owa mwende sauti do ajomzia na eba no abahalishe ziro bansido banu ajomzia haukaye nkodo yanzo efanywa Niger nezenongo zanzo efanywa armale bara la hesede yao enda itsambazi wao no wana wa Afrika lewe bana kemise bawa jusa shehitwa wanzo wanenerezo wa France Afrique wahunwe systemu ye madinozori wanekina Alassane Ouattara makisa ali Azalina na wanupia wautilo andu wa jojo chililwane mfaransezo ndabu
au contraire ngwa pangao wanaha waje warenge ebenge tikanzana mboka na mkeradhi baba numakati wanduna doto information shanunge kaonga joka verifia hao wanadamu wao yankli aweje wajuzi. Comment ça se fait Azali a jozilane l'Union européenne ya tsende président dazibi za parofanyo harumansi wakamria shinda ajempoze kanongo za usanensi ya hizo ngazirevelelo nensi ya mru yeboro nondwato shindoti embargo wa stehi lewe yinu yemrusia washinda embargo ndazibi za fanyi wanema occidentaux za tuparo respecteo wanadamu kwa jendelea dazibi Azali ambangu fanyo harumansi ya tuparofan haukaizo kazi tsure levenuan wao kwa no paronjia zenongo zaza londa anizonga ni mlabioni ebengeri tijebani makati ikandu nganzo wake na sujet wazitabuse en droit de nombre de vues en droit de buzz ça c'est autre chose shamtsi balioko molende haruma mafiti ya ndrabo ya majagala baho komorira hawatso ushinda waelewa wazirengo kazi lako eli wanduala la wasiuha wesho kazali habi azala sabe hawando seni azala fanya zile recensement azala bahange haruma namna ukaya hasandi so dépenser ma pesa ya heze election Azali ngwendo yafanye ze vote ibaki shoke opposition no wakomori wajue angardo fanya jariziye shabati loja sujet ka uizo ngaziridiculize wana wakomori hakaba ngabo ilmu ikao ngiozitswa na ho wakomori ngetsabu hao banu ngabo nongwe ka mrusu butihamba ukaya wangu fulani wazia shatsinda hizo banu ngabo veto ka uzo jotinwara isi nansi shati veto hamanda hizo Azali ngudo ka uzilo atselera isije na wasa kubalango nda tonation zinarongo Azali ngu representer Afrika Azali kabati banu atsovira Azali ngutsangelo yoe mavama na mahuende so dunia leo hafanyi de kaonge na mrudingonia mpuseyo yabo Union Européenne wautili wajoko jaleo waje wazi Azali Union Européenne wondo yonde so Union Européenne le wondo ebe mruambo izongu juo yabo kanro wangu ajua ukaja jos butamba Azali lwa Union Européenne atsende president na wondo wa mwihansi yabo na mkera viritsambe nongo za mafiti womna parenthèse na kanzantie shamit kanzane lezo wa komorukaya na mkemakini na mjusezi itwa komorika ritina jeishi lijofanya zinu zifanywa leo yekangilo abungilo haibuni shekando walo yabo mratirelewa wa komori na mkemakini monehelo mpiro tabusi wao mpiro tabusi wawe Afrika nganzo itsambaziwa hamizinga yonko donku ikao siwasaba nusikarture makote zijirio rikansinga observeyo shari joji wazi badilie wa generation anumeni ye majeshi warenga zezi an Afriki wanuleo mashababi wanuti majeshi kaungwa mbongwa nzoba kineyezi hata ngabo ya saya hansi muhula ye mali ili ya JRC voti yafanya transition en ruende harma election shana mshinde mjoka haina yezi arengwani jeshi yoyoke bakata hale shakwati na shua paske marangi yangu afao wandiso jinande konti na komori kabatse mruhuo na mtsorambia ye jeishi lewe inu komore kalu kumanika jasati mize formation za yenda yarenge place ya sufe jihadi yabo yo na mdokuwa na weka herenga abo kabatishwa basha satse haukawo ba hasa forme generation yahe majeshi wa kabe hanzuan majeshi wa afekto umwadi wanruwaru maole we inu harmale jeishi wa uma jeune generation ya lukumani emana lukumana alo makine ni malajo kaendar ma formation hawuyalo kandani alalo hasi uhajuha watina problemu watino kange mharo kanga bajofanya reglement de compte ya heza hunda feso ali na mutuna wala pia na salimu yaboko enge makini ngujuandu ya wazingaronko deni mze wahe bahe dinozori wahe lejeishi ngena onko deni hizo izora hamtizi fikiri nongo za kudeta za jeshi Komori na mfikiri zindu wa jina na mfikiri na mne population ajoshinda tawarezone wa usiku waelewe majeshi wa owa na nyase kanga so mijini sheka wanjiari male behewa wasa wani kwa instructions zinraji ikawo ojo hambasiti wananyao she problemu ndoka kwa tujaze mission zao haruma jeishi na maranya yonde problemu lonyone zembawa za hifadhi za Komori bahi sheka wanongo arengoka rambilo kaya mbaba hatu mzaza hatu ndebunduki c'est pas grave sha yeilanga nyinyo mbaba ni mzaza nyo arende ko kamtini yeli muwe maranya kamtini yeli mdende nai shange mhifadhiyo ni contre ennemi yenemi wanyu de publiki de maranya de masitoyen wa de ma ennemi watongezo mvazi wa mlisi wa mlibwa yabo raha kwati na zila notion za formation kao de base ya bidiwa kenizo na hizo yo erreur grave kaonge fanywao harmaze centre de formation za hele jeishi toka yonti la Komori lewo inu simpaka de aende bahi wonti pia
ze forces za ordre za Komori kwa tina mba notion ya formation kao ngendele yao zo atingo hambiwa wo yake ya tendensi mru wa guguru wanzo arende nai donc ngo atingo somwe hali yinu na yubirili mwanaje shikado hadisi kado mbili efaja urwa hicho yenguro ndobi hicho na ngarilibaho ha empo ngarilibaho transfer za mapesa zilobonze ngarilibaho heze mbabi za zunduzuzi wao yabonga msingojo jamu watsongeza mlona salary wa wakati wa force majeure shatsinde heni wakati wanongo amanda zinu ebengeti kanzanelezo wana wa Komori harumale swala hilo ukaya enongo izozo kaziti nyangu na observe zenongo zijirio leo na mkemaki ni mkema attentif Komori ngabo gashi ngabo gazi umuda rahako jawasilishwa namna ukaritambaziwa shakoti hula ukayatenda enzi kabati namna nrajo timrurigoli womri atendeza intere rahane ze faida za wa Komori shezilo leo harumwe Afrika yo ndio manzo mkensi mbasa uhe mdodunga mwetunda haukera isi Komori hende harenge ajali mziro harenge baru tato hanywani nguna nzeti kajali na ema nasingari mtsaho viva izo sambia nshio izo salamia nshio izo mamadi mwana nshio izo wananya sipi ya fundo watu sidi warende hezire weze baruan wanadamu wala pia rjwanza zalali ibe jauri wone shakar jajon jibiwa rambilokende holi lo amali hawoli lo harma frontieri mahala rero apinda gari mtsahau ya jiawo nezori onao wenge yabo kwezi wondo pande huo so kwanza njeni onesema skitifu ni bire yabo ni njar mwesu alea bilinjozi ya ukaya mfanyole raba yesu alea bili do ukaya kwezi wa Komori gasi alma problemu nziro ika wa Komori wonsi pia bideni mriado sana yelewa zetabu ziri hundao haukaya yensi ya Komori ketina mdulonda ani ketina mdulobonze risari zingamanyi harumwe maesha nemendelo usoni nembeu netwama ya Komori sesi bonsikansi shakabla rahane janja yu hamdande homage yembanahe mwana ama Omar Mirali ikao tilotoka umanama mbwanasha umanama wanzani wangu njashidano na wakati zentu zinu na fanya joana ama na partage foto au na fanya publication na ndongo shati hansi ni rande homage amjokaye kati na bakre ntito kayonti mamjo Omar ndondondo wotimri kauze nongo za jiri manza zonga zimduzuwa warmambano ngo tsoka yonzi gamjuo kao contraire zimtamvu harmale swala la jiri shaka memu gamjoka yahe santima yahe no mjiwahe nabo yakale zina lahe leo inu halirenge halikazo mjiwa manza badala yahe le zina azalwa gamjoka ya jomkino kange na santima ya wona haya ezanongo za jiri ukaya ani ndongwe kao kajastahi kizijiri nji icho kayonsi wa Komori ko jwamba mjiha mama nzambudi amjoka yonde hamu ya loni yondi zoa manza wa ani ngeha kana nongo zofanya hata wai yashindeze nongo zila zisijiri hajozifanya natsukange mwarane bwana shando kaya mjujo ujiridikilize harumwe dunia surtout mna jane kaunguji hii sinusu no ana zijana walona ustarabu leo harumaze bwana zatu zini shamjoke kande kote Omari yeye ngamjoke force hanjo tranquille yetimrikao yeto jwa ujuba jau ngamjua tansumjua tena ze fikra zahe wenge yawe karabanga sima solidarity nae tindotso kabo yengu ngena taabu hauye lalakatsusi hau nono ngamjoka yange solide d'ailleurs amjoka zenongo zila zimanjezi zamvu shando kaya kamem ngene regre kanongo hamada zila zijiriswar mamji wa manza ukawala be mru handongo za siasa kao hatu wababa ya hatukaja paro zifanya wala yo izonongo nchashi so Afrika obilizi jiri harme karner lole oyinu yode mane kao ngarisikiti hao na hone samiji hamanda yinu yonsi pia lo harmambana mjokasi wanahan risari nja harmambana si hamba karjarumani miji yabwe miji bawa tijitenge ngari jobanu eni jokanzade mruna mji yosane ni mdendar mabaya yarenga bal perdu shayo tsinongo ikaonga ngajomji tsokayo nsibane ndongo rifanyao ebengeza nongo hizo na sende wakati zunde mawatwania bende manaramba ka ebano wandu wa jomijini hatu wafanya zengada walo majeni wa generation anyumeni wabidiwa hauseze nongo zinu pia emana watso urongo wendinise nongo zinza badili shari joba kukakweli ndunganza ke shababi yambe haundi ndini shangwa nzo tujuru tena yandesiwani mbayahe simbaba wo mbaye kawe karne sebiri bidake armanongo zindwachi wondo pande wa Omari na kanza ndongwe mbabi abanga mjozi na kanza nambi kanzaneleze manama turam ni manama DJ Saika wa hana sujet banu za actualité zinjao harme cadre ya hema na Mkomori ni heni mbandongo ya jiri
rangu wa manar mamandola, rangu wa viole, rangu wa hiba papie, rangu wa renga mitsangu ani. Deze suije pie kaonga ziusiwe mwanamkomor, zo jarmwe mabango yanu zo hambo. Mimi sikansi sijelezata paske te data mitsi bashama shambo faina. Riwana rende mahakama, ripanga, rifungu wandu, risove wana, rifanya jau. No tujure nusikuwa hashanga tunosho kaza no hizo nziro. Hata ngabo wa baba wa violo wana izori zinyesha. Hata risove wana wa violo wana wa baba hawata wa mitiwa. Shari jaru hunduka ya suje zinu tujuru. Kazi ture bondi sembanongo. Ambeseka ngabo suje kume abonge joka nzima umbilinde za shinda za uone sambanongo. Kamanzoni uone suwa na mawanukati juanza wandu wafikiri na mnendo wa jina. Hau kama kati hala tatido juzizoka. Baba lazo suje tira miyambozila. Ne mipango ya dijesa yu andrendore nga mrongo hambaze nongo zao zandani. Wale mafundie kidini bala kabati tori bala ni kabati madhambi. Ukayamruya je expose ambeze nongo zahe benge kajavumbulo isimu. Kujambuwe ndo jivumbua. Zilanga zo almashari ani makatiti kambe hali. Shati jatsu biti jelezoka hema kateheli rilio. Zonogwe kao dunia leo. Besenga zifanyishi hao. Rekanga zifanishoka zo kejabili zike haki. Rekanga zifanishoka zo haki. Shazi sanga zifanyishi hao wanadamu wasangu wabo wadunga hao. Ibakishoka ibidike na mrongo zijouri ni kamanufa. Miminga nonoke manufa katsu parihaniha. Njamba yotso jo parihana na tusuit. Shande contraire nga monokaze nongo izongazi henusikungazi j'accentuer. Hata tijeleza tamba vanu wandu adingo heze majimbo. Wanu mashantori watu wanu. Wala oto jorenga suije ya mahaba wa yamba. Wala tsinda hao. Hata ovumba isimu ya mrumshe. Wala tinde mrumsha hao. Ila mesaji wabe hao. Reka mrumshe atrahim rumme. Reka mrume atrahim rumshe. Reka problemu zajiri fulani. Ye maartisti watu kabati jimbo wako kwa tu sharmaze suje pia. Raza maesha, raza ndola, haina ndongo. Ye maartisti wale majimbo ya hao. Wala timpakeke ngwa jivumbu wao. Hata itongeza baha ye makalima pia he maartisti. Ani wamba hata kabati kalima litso ujuli haniha. Rangoa heze nyikumbi. Rangoa heze mashuli wa hezoze ndola. Rangoa hezo ya he misafara. Yani yabola ngutso jorenge makalima ola badilishengo no haheza. Ola jarenge makalima ola badilishengo no haheza. Shema jimbo pia kabati ndongozi jino hunduniani. Ye martisti watu hamba. Donc izongizo sawa nazi nzahe mipango ya twin. Benge mimi jambo kaya. Ibaka bati namna yoshinda nruwa kensi watu aliye. Holi honde zetabu lo mrungu josho kaya. Mzaze fulani arema na hebo nzasi babude mrumu. Mrumu fulani hala warende hakansi po plasi hata be mrumu shahe ngurengo tiji lokasyon. Lewe inu mbaba jarenge mwana janae huno ajardi ngumrengo mhea. Lewe inu larenge mtsango afanya jao. Ze suje zonga zambao haku. Nsujwe ka uweshi yao karsunda madhambi kwa kezotu nunga abiliri zishie. Nsujwe ko wazambao weze hamba. Ngwambonga pa jokobu ha solution. Ne jomkino kaze hambe mrumengu denda hausiu. Hawe ya rendo abahenda ambayewa. Manaba kwenda wazambe bangwe na abamjoka hili fulani. Ze solution kazi tu parihaniha. Donc utijwambambe senarione. Nsiso janambo kazi tambo abayo mipango. Utijwamba tiziia. Sha eka bati taratibu inraji. Ya usana zenongo zinuze hamba. Rashindara unokangabo manufaa jola wadingoni. Haunga zitungoba kisuje za aktualite. Za nrutsodo hamba ukafulana ulaya fulana rende jau. Bila karitu shanje shaze nongonga singonjeza. Haudiro harumwe kominote hatu. Maana izo suje kaonga zintambishao. Senongo zinuzoka ya haina usiku. Ngaritungo ushalewa manavyo lewa. Nzaze fulana rende tona jau. Mbaba fulana rende jau. Walawa hawa temani. Yenga tingo jokoke halino atandi. Mimi mixi hana solution kao manza ni propose. Mimi nga mkubalukaze nongo zinu. Umando wa hazo no mwiso wa hazo tujuru nde miji. Mitso jodo mwambiyani. Halina nongo zifanyi hao pia zofanyi ha resolution. Na resolution ke japaro fanyishiha hamwana adamu ya rongo wa bahi. Yengewa nruwa rongo wa ndongo zo badili. Badi ya dunia joke badili hahali. Ekamre hahambabo zoto badili. Nono, nganzo fatiha na mnaijibwe. Ebengeja wakati wa hone saukaya. Ebanu harimazeno ngozinu. Kaziti na namna ya dala ojindwaji ya hezeno ngozindwa komori onti pia zambao harimazerezo zinu. Ya ushinda wakena mna ya miko onti. Uharumwe miji. Sneke bengende miji atu nuri enshio. Uharumwe makungumanyori ensho yanu. Aba hamdunge mtangoni. Harumwe mrafu la nilion. Haupari. Hende hade turne mapesala. Yabo ndo sojasa mwabahi. Uandwalo harumwe mtango ula. Kabajahan so ambana mna yokaye mruolar male bavula hao mjiwahe. Haule daholahe wake sanction.
mana izo nongoza nzo za menajewa aba hainuri janga sibanu ngasi harimo mra wa Gamaze Marseille haumre wa Belcourt Lyon haumra wa nsujwandi ni Paris ngabo mriare ndetendo hunura zijua ngeyabo si wanura hasina harumalebe yala homraula dotsofanya madema opoza waloko mori rike hamabala zibiriro na nenswabiro msirini rinikane mihono mtukufu na mshawandu wa dhulmensi pia woparo watukufu mihono mtukufu shaka bati namna yandushinda wa mdange apari wa mambio kabandre wa suje fulani hoda honi haho zanongo izozi jaha uziro rangulo kutiwe na asiaungani zibe homjina u ani wake actions jodo fanyi hadingoni haukabanu nyinyi mrambi yao rambe badabo si ramba ashabo litokwamba ndongwandu woshewa jibiwe shaka bati mbandongo ikaonge dungani haone zanongo zila dotsokale oyinu anungwa jo paro hadijesa yuambe rijueza ajiri leo inu anungwa jo nikatwira muze sujet yekavumbo wandu shangu jo hamba risheza ajiri ngebala bore shabahi dolinda madutsa na risheza asadzu na zila ribiri sheba vahe polta jaman toujours yambe risheba hamanda zinsaida ulahaki manna boyzo dizindriwo nao vanusiri safanya experience riwono dotsodo hamba kabati nongo za zitendwa dingoni Bamde manager ni proposal kanarisane ruonena mna yawe hansi zenongozinu zilodungana na zitendwa baza nongozi juro Komori ngazirisau ngazidudusau mrugusho hata act ya Komori mrafikuru kola timana mkomori ani zenongozi sazende zirenge nsuo na cream na rongo nziro zabidi zifanyo harmwe dunia neze nsikao rikaudona reshangaya zisojiri Komori leo ngabo sisojo kodunge halino atandi yawe viatu soka tsukando tsodo babu hakabati zitendwa dahi hatandi hauka wambo uongo elizibadilishihe shaka zinaobadilisha hari tsamba kazi naobadilisha habari tula mahaba na mbakaya mzaze fulani heli fulani kaba na maduku wagwa mjofajao badi banunga bandu wasawala wa hayani banunga bandu kawata bengo walungwa mafoto wasiswa wazibanu woi samfut wani hizo abaha nduna juwe hele dunia nilio ukanga bandu ikawa wasango madetermine a tout prix heni joko jiringa zijirio sheka wambango afanyao donc wabonga nzo anduba wadoto alia namna ya uwania neze nongo hizo haukari salu wasili harma generation kao wandu warendo wazaza hao na ino wababa ondo wana wandu warendo wana na iyo ondo wababa wakoza no wazaze yabweka rwasa wasili harma daraja mandiro bada bole dalongilo zero kaliti jana haukaja na manaka urwakiwe lala leo mwana ndeuro mbabakio jana mbabaka hurumia mwana mzadzaka wono kashini koza leo ino mzadzenge preti yare mwana bonze mzadzenge preti ya dunge dongo zindwa jina silobude mwana ahe ngeyabole dalonga ljoko jaje na wala waka walezi no waka ulelo waka ulindaji warenge marafa wasa wabadili hao nsipia ngeyabo kelkeswa ye marisiza lijoamba bani ngarambono zibadilihe ngarjo sisa foto wanadamu waliole warme generation adeo na mwende TikTok mdema onezo nongoza mbao iho mdungo lokanga wandu wala wahayani sanfut na izo batu si communauté karno jozi hati bari zirende haliyo haukaba nga bwana walo dingoni wanikwao malezi na boya jo minye malezi da zinuzi jiroleo haukaba nga bwana warengo mfano yode nongo na kanzaneleze bana watsilokani kemle batika ile rashisa shitimu ngamo Mwenyezi Mungu keze message na zele za bana wa Komori washindi wazidungu rijale le za Azali ukaya usahure ngevera jiadomba ya ibibiksi zawe Komori Mwenyezi Mungu aende uliona risala ya hujibu haukayari jari jibu wala wakahamba ukensinge ndo ya heju rimelezenu ukaya yensi yizidubu nguha hauke Komori kaujuli haniha hedini ye Komori ko juli haniha haila amani ya hensi ya Komori ye Komori ko juli haniha heni mwana mkomori heni mbabanu ya henda ya ujibalaha mastehi ya ujoka yena wanu lewe ino Komori jange vumbulao na wiharumwe marengwe ya he Afrika ne dunia hasibabu demri atende Union Africaine wakati ya bide ya ronari venzima ya tironere pungushole menguni bari vambili iyo yondongo nziro ya riona jana ravanzima ya rinika daraja leori tijera mbari vambili ripungusha ule menguni ebengeri jari mambiye nukaya ni wa Komori mahimilie mwanadamu na mtsokansi mduangalia baba nunguka dohomo liba shanga sinatwamaya yokaya yevera jazali ya dunga yinu ya relesi wao ne mfaransa mwanahahe bani wafatihu Macron ngari mnadhiria unukaya singari mwanzona mwakanga sinaranzori dibe shangari ngao kasare ngevira jadomba ngwendo ebengeza tunale zindazini. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.